Atariki ni 28 mweri wa kenda mwaka wa 2023 ni akirikia kwihanda munyigina ni ndaikarira giti giki nigetha ngoroge kumenyithia uria bururi wa Kenya ona nja ya bururi ugiikarite itikira nawe ukoro kigucia njongwa nigetha ngoroge gutwara county ciothe 47 ngumenyithia maria andiki aitu makimathete kwa ihinda riri no mbere diary atobeto mukire mamwe wa maria tugikuhaririirie. Mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati athii kuma tauni ya Kakamega nginya Busia ni magunikite thutha wa muhuri biashara umwe gukorwo kimakua tuhu. Out of a total of 31,227 officers, 23,878 are men, 7,349 are women, making the proportion of women at 23.5%. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki wekinya mbere ya kamiti ya gifururi gutariria iguru rigie namba ya atumia aria mandikitwo njera-ini. It is our collective role as a community to take care of the environment. Nakio gikundi kia Beodegi ya Swahiba network kuma kaunti ya Siaya kuruguria mubango wa mashukuru kugitira maria maturigiceirie. Haya, itikira kwaraniria nanie mwena wa Facebook ni Muthingi TV na kwa ihinda riri tukiambia na ici akiaria ari mbere ya kamiti ya gifururi ya wiganania. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki ni ataririe namba ya mafitha atumia aria makiri njera-ini irari ikana iria kiri bururi-ini irugameire gicunji kia 23.45 ukiringithania na namba ya arume. Ona gukiri uguo ni ataririe ati aingi ni aria matakoragwo makinyaniire ikiro undu uria wonekanite kuhutia ndereti ya wiganania watumia ruhonge-ini ruru. Oho ni ataririe ati gutiri ruriri rutigitwo na thutha, akiongerera ati aria mari na ukuru wa miaka 60 ni magiriirwo gukorwo makihuruka wira nigetha mbeu njithi imakorwo makionerwo mameke wira-ini ucio. Thank you, Chair. Good morning. And sorry. I state as follows. With regard to the distribution in terms of gender, the proportion of women at 23.5%, which we are working hard. We've taken a policy position to correct this mess. I've already engaged the Principal Secretary responsible and the Commissioner General of Prisons to make sure that that gap is filled. With regard to uniform officers of the Kenya Prison Service, in terms of age, officers who reach 60, they must retire. This will help us to create room for promotion, especially at senior level management. On the same point, in terms of distribution by age, we want to ensure that the bulk of our officers to be at the most productive stages of our workforce, of our officers, and I will comment about that when we look at the distribution in terms of how many officers are in senior management and what are their ages. Tutigane na isho Kindiki tuigire ripoti-ini ya kieha iri haha afitha umwe wa borithi mwena wa Kiruguya ukone kaunti-ini ya Kirinyaga ni rutite muoyo na njira ya kwita thiini wa nyumba yake ya gukombora agikira ndeto ino mukonde munini wa shifu wa Kamukunji ukone mwena wa Kiruguya Julius Muriithi Ngari augite mutigaire arari afitha wa borithi ceceni ya Kirinyaga no kwa ihinda aria mieri iri ndakoretwo agithie wira. Afitha uyu kwiritwo ati ahota gukorwo eitire muthi wa Jumatatu. Wagi wa umenyo wa ufaka usheri ukia mwingine katika dunia hii tuweze kuwashikilia
Nyumba-inĩ ĩno ya gũkombora taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ kwa afitha ũyũ wa borithi erutĩire muoyo na njĩra ya kwĩita ũndũ ũrĩa ũmakĩtie andũ matiganĩte. Marĩtwa njĩtagwo Anthony Kenywa na nĩ ward administrator Kĩrũgũya ward Kĩrĩnyaga county. Nĩ ngũigwĩtie riboti atĩ kuna some suicide case, so ndoka kũroreria ndakora kweli ni ũboro wa ma. Kũringana na Ani Wanjirũ mũrũgamĩrĩri wa nyũmba ici akorire kuburi ya nyũmba ĩno ĩhocetio na hau akĩgũthagũtha mũrango no gũtirĩ mũndũ wetĩkire no agĩciria kũhingũra ndirisha kũrĩa tũngirwo nĩ mbica ya mũndũ wĩitĩte. Amarĩtwa njĩtagwo Ani Wanjirũ kana Ani Nyonje. Niĩ nĩ kĩatĩka mwena ũyũ wa nyũmba ici, koguo nĩ nyonete kuburi ĩyo ĩcurĩtie hau maita merĩ ndeciria kũringaringa. Yani nganingire ndaigua mũndũ ũcio nda respond, ndoya kahiũ ndahingũra na kahiũ ndirica nĩguo ngorire nĩ kwĩitĩte. Wanjirũ atarĩirie atĩ afitha ũyũ akoretwo akomborete nyũmba ĩno gwa kahinda ka mĩeri 3 no mũthia wake kuonekana kwarĩ mũthĩ wa Jumatatũ magĩkwĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo erutire muoyo. Aikarĩte mĩeri 3 mũno mĩeri 2 tondũ okire mweri ũgĩthira, koguo nĩ mĩeri 2 na kĩndũ. Munini wa cibũ itũũra-inĩ rĩrĩa Kamũkũnji Kĩrũgũya Julius Mũrĩithi nĩekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde akiuga mathaa-inĩ ma thaa 8 nĩguo amenyithirio gĩko gĩkĩ na agĩkinyia hau. Kwa marĩtwa nĩ Julius Mũrĩithi Ngare, assistant chief wa Kamũkũnji sub location ĩrĩa thĩinĩ wa Kĩrũgũya location, na kũrĩ mathaa 8 ũguo kana late afternoon nĩ mbũrĩirwo thimũ na nderwo kwĩna mũndũ eciurĩirie nyũmba na ndathũkanga na ndakora nĩ makwĩra mũndũ ecurĩirie nyũmba. Na Mũrĩithi augĩte mũtigĩire arĩ afitha wa borithi ceceni-inĩ ya Kĩrũgũya ĩndĩ ndakoretwo agĩthiĩ wĩra gwa kahinda ka mĩeri 2 na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Mũndũ ũyũ arakoretwo mũthigari aratachĩtwo wa Kĩrũgũya police station no nĩ arakoretwo arega wĩra kĩndũ ta mĩeri 2 ndaronekaga. Gĩkĩ kĩhanĩkĩte o rĩrĩ ciĩko cia kwĩruta muoyo ciongererekete na gĩkĩro kĩnene, andũ makĩhinyĩrĩrio kwaragia hĩndĩ ĩrĩa maragerera moritũ ma mũtũrĩre handũ ha kwĩyũraga. Ndingĩenda kũria anake kana andũ othe tafadhali mũndũ ndagakirage na kathĩna karĩa nako, ona kaba mũndũ akethaga mũrata wake kana ũrĩa mũkonainie nake ũkamwĩra maũndũ arĩa wĩnamo. Maũndũ nĩ maingĩ mũno arĩa monekaga no ũngĩona mũndũ wa kwaria nake at least ni ukubudhabudhirwo ni murigo. Sasa ile shinda ambayo iko kwa watu hawa, especially not only young people but each and every person, ni kutoongea. Kama mtu akona shinda iko na kila mtu, hakuna mtu hana shinda, lakini umbaya ni mtu kuwa na shinda na ana kimya peke yake. Hiyo shinda inamuelekeza yani kujinyonga ama kujitoa uhai. Mwĩrĩ wa afitha ũcio nĩ twarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kĩrũgũya. Policeman commit suicide na njĩra ya gwĩcuria na as we are speaking right now the body imechukuliwa na ni mamũtwara mocarĩ. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Na tũgĩthiĩ na mbere wagi wa ũmenyo wa na gũbanga ũciari ũkĩanga cia kĩmũciĩ, ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na aciari kwaga wĩigĩrĩrĩki harĩ ũreri wa ciana nĩ mamwe wa maũndũ marĩa macũngĩrĩirie ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 13 na ciana nginyagia 19 kuohanda mũgarũ na wendi wao, ndeto ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mĩtũrĩre ya gũtharara na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna kĩhĩri. Ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa African Population Health Research Center APHRC ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi kĩa Miss Coach Kenya thutha wa gũtabania gatagatĩ ka mweri wa Dithemba mwaka-inĩ mũhĩtũku, na mwandĩki witũ Chege wa Njohi nĩ ũratũtambũrũkĩria ici makĩria. Mwingine katika dunia hii tuweze kuwashikilia mkono ili pia hizi shida ambazo wanapitia zisije kuwa ngumu sana kama ilivyo sasa. Tulifanya hii research pale Korogocho na kitu moja ambayo ilituvutia kufanya hivyo ni kwamba wakati wa COVID tulipata habari kwamba Korogocho wasichana wengi sana Korogocho wanapata ujauzito na pia wanazaa. So tukasema hili ni jambo ambalo lilikuwa linatendeka. So hilo jambo ndo lilifanya hadi tukaamua kwenda kufanya utafiti kule Korogocho. Tujue nini inachangia hii maneno na pia ni nini tunaweza fanya
ili tuweze kusaidia hawa wasichana na pia tuweze kujua ni matatizo gani wanapitia wakati huu baada ya kupata pia mimba. Tulipoongea na hawa wasichana, wengi wao walikuwa wanasema wanataka waweze kupewa ule usaidizi wa kuchonga watoto, ambao wanasema wanaita child care support. Na pia kuna ambao waliulizia breastfeeding breaks, wanapokubalia kutoka shuleni waende kuona watoto pale nyumbani. Na jambo lingine ambalo wengi wao walikuwa wako na mawazo kwamba hawawezi rudi shule wakati huu, lakini wakikubaliwa kuingia hii kitu ambayo inaitwa vocational training, pia walikuwa wanasema inaweza wasaidia sana kupata zile skills za kujisaidia kimaisha. Anareu turoge ginya korea kaunti-ini ya Siaya kuria gikundi kia mbeũ njithi kia Swahiba network kuma kaunti-ini ya Siaya nikiruguritie mubango wa ukuruhania mathukuru matiganite niguo gukorwo magithaitira maria maturigiceirie. Murugamiriri wa muhengo ino Peter Abungu netaririe ati undu uyu ni utanyitwo gukorwo kihura njeki ningi kuhegia muingi iguru rigi uhandi wa miti bururi-ini aheanite andumiriri ino hingo ya uhandi wa miti 5,000 thukuru wa muthingi wa Kirindo. And we are working with grade 4 and 5 to educate them, but also to help them understand that it is our collective role as a community to take care of the environment by planting trees, by taking care of those trees and having conversations that cause us to think and change our behaviors towards environmental conservation. Entire week we will be working with 5 schools: Krindo Primary School, Baragulu Primary School, Usingo Primary School, Agoro Lie Primary School, and Aseri Primary School. So that's our target number of schools this particular week. And we are targeting to plant about 5,000 trees this entire week. Community mobilizers to come back and make sure that the learners are actually taking care of the individual trees that they've planted and have ownership in environmental conservation. We wanted to involve the parents such that they know the importance. They can do it in school and also can do it at home. And I would like to mobilize every community to adopt this system, this initiative, by also going out and planting a tree, at least 10 trees per household. If we do this, then we will be going to create a cleaner, greener environment. Haha ngire na ripoti ya utugi tamithikiririe mundu gwitwo Evelyn Shitanda muhuri biashara na murugamiriri wa wadi noria uthuritwo Kakamega nete ikinya ria kurihira athii tigiti wa kuma mwena wa Kakamega guthie mwena wa Busia kuria tariria ati kumanagia na moritu ma muturire ari hamwe na kwambatira kwa thogora wa maguta niko gucungireirie we gukorwo ika giko giki ya kurihira athii tigiti wao. Kwa chama cha ODM, chama kikubwa, chama cha baba na mama, na bado tuna imani na baba yetu Raila Amolo Odinga. Watu wanaumia, usikae kimya, sema neno na roho zetu zitapona. Leo tumeshukuru na tunafurahia Mheshimiwa Evelyn Shitanda. Tunapelekwa Busia leo bure. Wala ambao tunafanya biashara hapa na pale naenda kuchukua mizigo Busia. Na tunafurahia kwa sababu leo amekumbuka ya kwamba yeye amekuwa dereva kwa hizi magari despite the fact that amenominatiwa katika assembly ya Kakamega. Na changamoto kwa wenzetu ambao pia wana vyao vya juu wakipata kazi huwa wanasahau walikotoka. Ni vizuri kukumbuka mahali unatoka ili pia uweze kusaidia wale ambao wanataka usaidizi. Kwa hivyo kama abiria tunashukuru na tunasema wengine pia waige mfano huo na tuendelee kujenga kaunti yetu na Kenya yetu. Hii ni changamoto kwa sababu watu wengi sasa wanaumia sana upande wa nauli. Kitambo kutoka hapa mpaka Busia ni 86 kilometers mpaka Busia. Na abiria mmoja amekuwa akilipa 300 ambapo saa hizi wamepandisha kidogo tu 350 lakini bado imeshindikana. Inabidi gari zipaki maana hata hiyo pesa hakuna. Au abiria pia hawana pa kutoa pesa, wanategemea biashara. Na hiyo biashara saa hii aende arudi hakuna faida anaweza pata.
So watu wengi wanaumia Western, japokuwa hakuna mtu kwa sasa hatujaona mtu mwenye amesimama kuwatetea na kuwasaidia. Ndio nikasema hapana, mimi nitajitokeza, sababu bado udereva uko ndani yangu wa matatu, na nikiona wenzangu ambao ni ndugu zangu na dada zangu wanaumia, lazima nisikie vibaya, na ningekuwa na uwezo wa kuwasaidia wote ningewasaidia. Yani ningekuwa president leo, mafuta ingekuwa shilingi 50. Na ripoti ya mundu gwitwo Evelyn Shitanda niraikoroikie kanya kabere gaukorwo giikiria ndoikorwo githie kuraihu kuona ati gicokereria ndina mange maingĩ. Muturire-inio ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na maikoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed, na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni Ojuma thaigere cia hwaini guko kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Kenya is currently grappling with the high cost of living, which threatens our very social fabric. Bururi uyu ndungitonga na gukoba. Bururi uyu gukoba ugutonga na kuriha igoti. Ateti nao no kuhurutira njatũkano bururi-ini. Bei ya mafuta imeongezeka, si uchipe kisima yangu. No ni hari na wagwitikio. Niĩ kĩrĩa ũĩ ndĩra champion na njugĩte rĩ nĩ gĩkĩ. Igoti rĩarĩhwo nĩrĩtige gũthiĩ mĩhuko-inĩ ya andũ. Nyitanĩra na Bishop Charles Muturi aruge ciĩgiĩ ũteti na twethe kĩhonia gĩa bũrũri witũ. Thirikari ĩrĩa ĩho rĩ wĩtĩkĩre kana ũrege rĩ na ndũkũnjũrĩtie kĩũria kĩu rĩ nĩ Ngai wamĩkĩrire. Kiumia gĩũkĩte wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwainĩ safarĩra-inĩ ya Kurung'a 2. Na nitwacokereria guku ni kwa Muthingi TV itikira na mbere tuigubangire Gikunjuro ya Mohoro. Tugicokereria tugire kuria kaunti-ini ya Nyandarua kuria thirikari ya kaunti ino ni rogoreirie mubango wa All Kalau Arboretum iria irogoreirie gucenjia gĩikaro kĩu kĩa eka 79 gĩtuĩke ceceni ya kĩrĩu ya ũgendi. Gavana Kĩarie Badilisha nĩeranĩire gũkuruhania anyiti itemi othe nĩguo kũhotithia tabarĩra ĩyo ya ceceni ya kĩrĩu ya ũgendi ĩkinyanĩre. Gĩkundi kĩa atongoria arĩa mararĩ kũu nĩmagathĩrĩirie mũbango ũyũ tondũ nĩ kũgacĩrithia kaunti ĩyo mwena-inĩ wa ũgendi. Kwa hivyo Nyandarua tuko na ile arboretum kubwa ama the second in the country.
Kwa hivyo situpige makofi, manake ni kubwa na tutaitumia. Na tukasema kwamba ni lazima katika ile mipangilio yetu tuko naye na vile imechorwa pale kwa ile plan, lazima tuifungue kirasmi na iwe ya kutumika kwa wananchi wetu wa Nyandarua. Sisi ikawa kwamba ni serikali ya kusema na kutenda, na ndio fasi tunafanya. Tukiingia pale kwanza, tumeingia katika tukaona kuna mahali pa kuogelea. Hata kuna mzee amepita hapa na mama akasema atamnunulia bikini, sijui kama amemnunulia, na hiyo ni mzuri sana. Sasa tungetaka nyinyi nyote muwe mkija hapa kujiburudisha. Kuko na picnic site, mnasikia hata kundakuwa na wanyama, na hayo ni mambo yote watu wananchi wetu wakichoka kikazi kama weekends mnakuja hapa kujiburudisha. Kwa hivyo mipango yetu ni kubwa. Hii katika kutakuwa na mambo mengi sana hapa ambayo basi mtaelezewa kwa kifupi. Basi nataka tuseme mchukue nafasi hii, manake hata pesa tutapata katika Nyandarua County, own source of revenue itakuwa nyingi sana. Nishukuru wale the exhibitors wale wako hapa siku ya leo. Umeona kuko na pikipiki zenye zitatumika hapa, mambo ya kuogelea. Wale wengine wanaleta mambo ya seeds multiplication, wako na mambo mengine. Wasichana wale wako na mambo ya chakula kizuri. Culture yetu iko pale. Nyote tuwapigieni makofi, manake wamefanya kazi nzuri. Na tukithie na mbere anyititemi githomo aguchaya Mohoro kaunti-ini ya Kisii ani marenda mutaratara wa githomo wa CBC kuhimbirio na guteaniria ndeto cia muingi kuria marauga mutaratara uyu mweru wa githomo ukorwo uri wa bata kuri arutwo hamwe na bururi wi wothe. Ibrahim Machuka MCA wa wadi ya Basin na nyitete baru anyititemi acio akiuga ati thirikari ndionanagia weruteri hari gukinyaniria mutaratara uyu mweru wa CBC amune mabataire kwigithia na gwaka labu macukuru-ini undu umwe na kwandika arimu. Oho MCA uyu augete ati ukinyaniria wa mutaratara wa uyu no gukorwo uri kiguni gwi ciana kwamukira githomo guku bururi-ini. Endelea kushika kuja namba 4 5 6 7 This is your items. 2023. Our government seems to be a bit reluctant in emphasizing the preschool education. That is the pre-unit, the nursery school we call it, or the PP1, PP2. To me, is the nursery level. That's where we should go back and start this business of CPC. To appreciate that the Kenyan government have gone to the CPC curriculum. It's a good curriculum because it is child-oriented. It takes into consideration the talents and the needs of the child and even the abilities of the child. Wasting resources, and my teachers here. I think the main problem which we are having, saying is good, but the whole idea, it is about implementation. If it will be implemented, that one will assist each and every student will get an opportunity to run. Introduce yourself. That as our MCA have said that we have challenges, I want to emphasize on the side of ECD. We don't have most schools like our school here, Omowa, and as our ECD are using primary classrooms. We don't have a class here ECD. We want to say that if the county can just consider some schools which doesn't have such a facility to facilitate them. Anatokea kou tuigire nginya kuria kaunti-ini ya Kajiado kuria ministry ya wonjoria na wigithia hamwe na thirikari ya kaunti ino ya Kajiado ni thundurite kiganda kia milioni 500 mubango-ini wa kunyihanyihia wagi wa mawira bururi-ini. Minister wa wonjoria na biashara Moses Kuria
Akiaria hindi ya kuhingurwo gwa kiganda giki augite mubango ucio no kwambiriria kaunti-ini ciothe guku bururi-ini. Oho governor wa kaunti ino mundu gwitwo Jose Lenku ni agathiriirie mubango ucio kiuga ni kiguni kuri a Kenya. Na governor hata kabla tukamilishe hapa, rais aliamulisha bunge hawa na niwashukuru, akaweka shilingi bilioni 1 na milioni 750 kukamilisha kiwanda yetu hapa ya gozi hapa Kenani, ambapo ni karibu sana. Sasa hata kukamilisha, kabla ukamilishe hapa Kenani inakugojea, sio lazima kwa kwanza ugojee mpaka hapa. Leta gozi, tuanze kushirikiana, ndio hata wakati tutakuja hapa tuweze kuwa mbele. Na hii ndio kazi pia tunafanya katika kaunti ya Laikipia, kaunti ya Samburu, kaunti ya Isiolo na kaunti zote ambazo ni za wafugaji. We are going to work hand in hand with other Kenyans kujenga taifa letu. Sisi hatutaendelea kuuza raw milk, tutaanza kuuza cheese, tutauza ghee, tutauza maziwa mala vile mmeusia waziri Kuria sasa hivi pale. Hatutaendelea kutojua soko ya nyama iko wapi. Hata kama soko ya nyama iko Dubai, tutapeleka nyama Dubai. Na hivyo tu ndio sisi pia tutachangia ujenzi wa taifa kama Wakenya wenzetu. Na tukithia na mbere nyabara wa maminista Musalia Mudavadi nugite ati thirikari ni ramukira ndereti iria irongoreirie mogaruruku mautongoria wa bururi meri mihituku mbere ya githurano. Mudavadi augite kuringana na gicunji gia gatiba ya bururi mwaka-ini wa 2022 makiria kimurikite kiwatho akikwihuthitie kana kuneana matanya ma wathani kuri mutongoria wa bururi uria uraingira wabici-ini. To contain expenses as well as enforcing the framework of regulation. On the issue of transition of executive authority, because what we have is simply the assumption of office bill, which basically just deals with the ceremony at the end of the day. On behalf of the political party, in respect established, successful conclusion of the bipartisan discussions or controversies that are taking place in Parliament today. We want to see something positive come out of it, and we'll go out of our way to make sure that we also see some positivity through that process. And I want to assure you that I'm in full support, and the government is in full support of successful conclusion of the bipartisan discussions or controversies that are taking place in Parliament today. We want to see something positive come out of it, and we'll go out of our way to make sure that we also the drastic consequences of the accountability deficit between the two institutions by providing channels for checks. His Excellency the President has expressed his views on the subject, which views indicate the true and uncontested position of the Kenya Kwanza government. Indeed, Honorable Kalonzo, to taking away the lives of electoral officials, or any life for that matter, because of our politics. Of chiefs in that county. Na rĩu njĩtĩkĩra ngũtware
kinya kuria iharo inatwambia na ishia governor wa county ya Nairobi mundu wetwa Johnson Sakaja ni athundurite ikereka ria mbere ria mbitika ciake iria ciri na nagio Sakaja Cup na kuria eranire kana kuria ereire mbeu njithi agukorwo akimateithiriria riria magukorwo magikuruhania na ngaragano ngurani na makiria ma timu 300 ni tanyetwo gukorwo igithaka mbitika-ini ici iriratanywo kwambia tariki 16 mweri-ini wa Disemba mwaka uyu. Haya, nayo team ihutagia mbitika cia Kenya Premier League KCB ni mathiete na mbere kwandikithia uhotani wao wa keri rungu rwa nyabara wao mundu wetwo Bernard Mwalala thutha wa gukomia Kakamega Homeboys na bao igire gwa gibugu kiaro-ini kia Bukungu. Mbitika iyo yarugamitio thutha wa Kakamega Homeboys guthie mwena wa Libya guthaka mbitika cia urumwe wa gitaru kia Africa kuria matonganire na timu ya Al Hilal. Tumepoteza mechi, nadhani si picha nzuri, lakini tumekubali tu. Hamna maana, ukiangalia mechi sasa zimeshikana. Tunacheza leo, tunacheza mechi nyingine Jumapili. Tunani nini hapa? Ma fresh legs. So wachezaji wako 30. So kuna wale pia lazima wasaidie wenzao. Maana mtu akicheza leo tena kesho kutwa si afya nzuri kwa mchezaji. Imekuwa ni game tough sana. Imekuwa si game rahisi kwa sababu Homeboys pia wako na ile uzoefu. Na imekuwa mzuri kwa sababu tulipata chance na tukaweza kufunga mapema. So tunashukuru Mungu tumepata point 3 hizi. Haya, na ripoti hiyo yewadithia uhotani wa timu ya KCB anira ikorwo igituhingira Gikunjuro kia Mohoro mau na maigi ukorwo kimamukira wega wona sheheda wega thaa imwe cia hwaini na njira ndikadikiru ngatho cia mwanya niwe wa ikorwo kirorera na ngatho cia mwanya kuri aria othe maikorwo makihotithia gukorwo kiamukira Gikunjuro kiu thie na mbere na ukenerera ifindi cia Muthingi TV nie getika Wambui Njau.